følger mig. Alright guys, two things we want to remember before we take off, okay? Hands on handlebars and heads all the way pressed in our chairs. Hvad siger han? Hold sådan hele tiden hånd til, og hovedet tilbage. Jeg er ked af, ikke? Cool, boss. You're gonna want to leave your shoes down sorry. here. There you go, Bubba. Om et billede hurtigt. Nej, jeg kan ikke. Nej. Jeg vil ikke lave sådan nogle dårlige ansigter, okay? Just wait till they get over here. Åh nej. Veronica, er du okay? Nej. Alright, my friends. Don't forget, hands on handlebars and heads all the way back, okay? Ja. Perfect. Alright, here we go, team. 5, 4, 3. Lav det ansigter, baby. Baby, er du okay? Er du okay? Var det sjovt, baby? Ja. Hold da, var det sjovt. Det var ikke farligt, vel? Jo. Kom, lad baby, kom.